Nyamahanga babaye nk'abajya guserebura ukwabo. Kufura igiye mitsinzwe n'umunyarwanda, abakinye nabo b'abanyarwanda basa nkaho nabo bagiye guserebura bakoze agakundi kabo. Bigaragara mufunzo w'igisebe navuga APR iri kwambariraho kandi umaze igihe bavuze ko ejo habaye inama discipline iri muri APR. Uwo bita Richmond Lamptey yagombaga kuza, Lamptey yagombaga yarari kuri Fed match, agomba gukinira ya match. Biravuga ko yarwaye mu nda bitunguranye. Ubundi muri equipe iyo urwaye uri muri equipe, o docteur wa equipe Moses tuguhaye ikaze. murakoze cyane muri studio. Rero bimwe mu bintu nabonye muri APR harimo ibice bibiri. Harimo bamwe babyemere cyangwa babyange, ariko iyo ushaka kubaka, iyo ushaka kuvura igisebe, kuvura ikibyimba uragikanda. Harimo igice cya Kanyarwanda, warabibonye ubwo APR yatsindaga penalty, abakinyi b'abanyamahanga babaye nk'abajya guserebura ukwabo. Kufura igiye mitsinzwe n'umunyarwanda, abakinye nabo b'abanyarwanda basa nkaho nabo bagiye guserebura bakoze agakundi kabo. Bigaragara rero yuko nimba football nije collective, iyo collectivité irakenewe. Mwabahungu mwe ba APR, buri muntu wese agira kontra ye. Nimba warasinye kontra y'ibihumbi 700 cyangwa miliyoni y'amanyarwanda, undi agasinya kontra ya miliyoni 4, ntabwo bikureba. Iyawe warayisinye yikore uyirangize, hanyuma nurangiza nawe ubutaha uzajye kongeresha kontra yawe urebe ko yangana nuriya. Ibyo bintu football nije collective, utwo dukunde muracamo ibiraro, muracamo ikiraro, ayandi makipe aracyambukiraho arabakubita vibaya sana. Nababwira ngo nimushyire hamwe. Nicyo kintu navuga, ni nawo mufunzo w'igisebe navuga APR iri kwambariraho kandi umaze igihe. Bavuze ko ejo habaye inama, situzi icyo zagezeho, ndakeka barabiganiriye. Ibi bintu murabizana kuri polisi irabanywa, ni irushanwa Mashami amaze kumenyera, amenyereye gukinwa turunwa yo gukuranamo, Mashami arabakuramo. Navuga yuko rero ako kantu, ariko nanone ntabwo twakibagirwa na indiscipline iri muri APR. Uwo bita Richmond Lamptey yagombaga kuza, Lamptey yagombaga yarari kuri Fed match, agomba gukinira ya match. Yarwaye mu nda bitunguranye. Iyo makuru ari hanze. Biravuga ko yarwaye mu nda bitunguranye. Ubundi muri equipe iyo urwaye uri muri equipe, o docteur wa equipe niwe ugukora consultation ya mbere no agatanga raporo. Baravuze barimo amakuru avugwa yuko barimo barazamuka bajya ku kibuga. Ni aka message kamwe kabakaraje, bamwe bavuga gaturutse ahantu runaka gafata hakuru umugabo mu byimbo kakamutereka mu bindi byimbo, namwe murahumva. Umugabo avuga yuko yatangagira kuvuga yuko ashaka kuvomisa iki n'iki, ari bamureka kugira ngo atagira buryo cyangiza abandi, bamukuramo baparika ku ruhande. Baparitse ku ruhande bagira ngo umuntu agiye kwisaidira yongera agaruke, babona afasha akamoto agenda agiye guca umuti wa mperezayo. Agiye guca umuti wa mperezayo rero bavuga yuko yagiye akisaidira agasaha kamwe, wa muganga akamukiza mu nda. Arangije kumukiza mu nda akagaruka ku kibuga. Ageze ku kibuga rero abandi bari muri vestiaire, umutoza aravugira ati wowe rwose amwangira ko yinjira. Urumva rero nimba hatangiye kugaragara harimo ibibazo bibiri. Ubwo ni ibibazo bibiri. Uwo mufunzo w'ikiraro ayandi makipe ashobora guprofitira muri ako kavuyo akambukiramo agatsinda. Murabyibuka Rayon Sport ijya gukuramo 18 uko byagenze, haza brabra abakingi ba APR muri lokale bagaragaye bafite utuntu bashaka ko ibintu bitameze neza umutoza. Icyo gihe yari muri sana nazira, murabyibuka. Rero ntabwo ngira ngo tubigarukeho. Nibyo nababwiye ngo iyo ujya George yaravuze ngo iyo ndi buburare ndabimenya. Batizo bimenye utati ndabanza nkabwirirwa. Iyo Piara nayo ijya gutakaza igikombe,
habanza akagaragara utuntu nk'utwo ngutwo tudashinga tudafatika. Basore rero navuga yuko abahungu rero ba peri bamaze gusinda umurengwe w'amafaranga. Niyo kipe ihemba neza igahembera ku gihe, igihe ibirimo yarakina n'izindi kipe ziba zibaze n'amezi 3 zidahemba zameze gute. Rero nababwira ngo mutangiye kurengwa, mutangiye gusinda umurengwe. Ndagusubiza inyuma gari abasimbura peri urabona nta kibazo na kimwe. Aperi ruzuye. Ikibazo yari ifite cyari cya rutahizamu kandi yaramuzanye Watara. Ubwo tuzareba nimba nawe tuzareba uko azatanga umusaruro. Ndarikira abakunzi ndetse b'umupira w'u Rwanda kuzaza kuri match ejo bundi, kuri match ya finale bavuga yuko azabanzamo rwose, bazamuterekamo ku 9. Aperi rero yamisingaga rutahizamu nimero 9 typique, utsinda ukubita gatsinda, wabonaga ukabona ukareba ubita. Aperi ni ikipe nziza yatwara no championa cyane ko noneho yari yifite umwaka ushize, uno mwaka irekiribura yayitwara pe. Ariko championa ni kuruse, ntabwo ari ikintu, ntabwo ari agafuka imvugo rimwe uvuga ngo kuba watsinze AS Kigali n'urugero rwiza rwo kuvuga ngo watsinze AS Kigali. Ugiye gufata mwayene daje yayo yagera mu myaka 40 cyangwa 30 na igihe Aperi ugiye gufata mwayene daje wavuga na abana bato b'imigirigiri b'amashanyarazi baruboneka baguhumekaho ukabumva urikumva. Barafinda nubwo yasubiye inyuma aba yirukanka umutega ajya imbere. Barafinda uzarebe ntabwo akina ajya inyuma, niyo umuteze umutega ajya imbere. By the way nawe maze kuba icyahoze akwiye gushyiramo ingufu tukamubona. Nimba turi kubona Barafinda physically hano i Kigali, mu mutwe yibereyeho Canada yo gushanga umutambukanye, ntabwo tubizi. Barafinda rwose ongera ubishanyarazi muri equipe nationale utanga umusanzu wawe, no muri Aperi utanga umusanzu. Nk'ikibazo ro warumbwiye Aperi tuzareba uriya mukinyi wayo uko azaba ameze. Ejo bundi bavuga ko ashobora gukina imyitozo bari gukora, amaze icyumweru yitegurana n'abandi. Aperi ire kwitwa tuntu yatanga competition muri rero, yatanga competition, ariko akabazo ko umutoza w'umureye uko bashobora kuzongera kukaririmba pe. Bashobora utazanye mamara mutima tugenda tuvana kuri Aperi kugira ngo tutaza kurambirana tugere n'ahandi. Ndabizi kuri umureye ubaka kanya bakubwiye ngo hitamo abakinnyi 3 cyangwa 4 wakwifuza mu ikipe yawe ya Rayon Sport. Nabaye bakinnyi wakwifuza bava muri Aperi baza muri Rayon. Umukinnyi uvuga uti uyavuye muri Aperi akaza muri Rayon nakwishima, cyangwa se ubona waza akabanza mu kibuga cya Rayon Sport n'ubu. Umukinnyi uri muri Aperi ushobora kuza akabanza muri Rayon numwe Kirema, Ninigena Kirema wenyine, Ninigena Kirema wenyine naruboneka Ninigena Kirema naruboneka nibo bakinyi. Ni bibaye ngombwa ko Rayon Sport yongera kumena bank ikajya muri Aperi. Amayere Mario yakurayo, Amayere Mario yakurayo rwose nabo babiri, kuko bano bagande nubwo bafite bano bagande baje no Watara tutarabona nta mukinyi hano muri Rwanda. Nundi Rayon Sport nayo yazanye abakinyi wenda turaza kubigeraho, yazanye ba Jaro Adurai, yizana ba Inosa tutarabona, ariko ashyira urupapuro ku iyi komite birimo rikumva. Iyo Rayon Sport ntabwo ari imbi, n'abakinyi babiri bari muri APR bashobora kuza muri Rayon Sport bakabona umwanya easier. Gatatu se waza basaka agasimbura, urabona ari wa gatatu waza wenda agasimbura nindi waza agasimbura. Oya Rayon Sport yaba yimenye nabo babiri, nta bandi bantu nabo babiri abandi bose ni average isanzwe ya Kanyarwanda bakinaho champion yo mu Rwanda, bakaba bakina na Vision bakayicika ruko Vision batanze penalty yo mu mugongo. Ibyo ntabwo twabicikaho n'ibindi tuyivaho. Warebye match yayo, warayirebye uriba na match yakurikiyeho ya Rayon Sport na Police, urabona kuri finali ari he kipe izahinda akazi, ugire n'icyo ushingiraho. Iki kibazo ntiwarukwiye kukimbaza nyuma turangije match
turangije match ya Rayon Sport yakurikiyeho turayinjiraho ukwayo. APR izabona akazi, ifite akazi. APR ifite akazi ariko gakomeye, ariko gashobora koroha igihe Mashami yaba yikoroze akivangira. APR ifite ikintu bitahaga, amini polisi ifite ikintu bita hagati. Hari abarundi babiri Musanga ndetse na Bedi, ikagira Nura Mugande bita Katerega. Bundi football moderne bakubwira yuko football iyo ujya kubaka wubaka hagati gatandatu nziza, 8 mwiza, 10 abaminina. Rero warabibonye bita Katerega ibintu yararimo arakora, warabibonye maybe wenda turabigeraho, ariko APR ikino gikombe bidahindutse cakana natanga ntangaza kino gikombe kizasubiraho cyari kiri umwaka ushize. Match irangira hari abarayo bamwe nahuye nabo bavuga ati Imana ishimwe ducitse guhura na APR kuri final, yari buzatwandagaze bishimye cyane, harimo n'abatarababaye. Naho rumwe muri abo bavuga ko iyo baramuka bahuye na APR kuri final yari bubandagaze. Derby iratsindwa ntikinwa, ntabwo wabivuga gutyo. Ni kenshi twagiye kubona abafana banyurwa manuma. Abafana banyurwa manuma, ejo bundi uraza ukabakubitira match nziza ukavuga ati waduhana wenda turaza kubigeraho. Robertinho yamaze imisa kubita amakipe atuwa Real rikumva, ariko akakanya umubwiye ya match irangiye penalty bamaze kuzitera mu biganza bya pasi, ntabwo akakanya ntabwo bari mu biganza by'umuzamu wa polisi, ntabwo bari kuvuga ngo, ntabwo Robertinho yari kuvuga ngo wa Real. Rero ni match bari gukina Rayon Sport na APR, ni match bari gukina. Ntabwo mbona yuko APR yari gutsinda Rayon Sport easier byoroshye, nabo bwabo bari kugera, ariko Robertinho yaza gukora yaza kwivangira nkuko iriya Rayon Sport wenda babasi icyo wagakwiye kumbaza. Iriya Rayon Sport yakinga ejo bundi iyi kina na APR yari kwitsinda. Dusoza ndashaka kubaza tugaruke gato muri shampiyona. Ari ikibazo, ari akantu wacometsemo ubanza uvuga uti iyo uri burye asubiramo kukara. Iyo uri burare ubibona kare urabanza ukabwirirwa. Ikintu kigiye gutuma nkubaza icyo kibazo muri shampiyona, APR ipanguye amanota menshi cyane hagati ya Rayon Sport, hasigayemo amanota 5. Nta bwoba bibateye nkamwe ko APR kugeza ubu akakanya tuzi abakinnyi yongereyemo, tuzi nyine ko yarangije, ariko kugeza ubu Rayon Sport nakubwira ngo hari umukinnyi haje babiri bakora imyitozo baragenda, buke tubona abandi turacyumva n'abandi, ariko kugeza ubu ngubu ntawe turabona biri official wasinyiye Rayon Sport. Ariko APR yo yarasinyishije n'abakinnyi barakinnye. Ntago biguteye deadline ishobora kwitegura ikagufatirana muri retour ikaza ikakudepansa. Ntabwo ariko mbibona, kuko APR kugira ngo urabizi ko yaserukiye u Rwanda mu marushanwa nyafurika, ni naho havuye biriya birarane. APR yabaraga biriya birarane ugasanga izahite depasa Rayon Sport, ngira ngo urabyibuka. Yako yagiye ibigwaho isitara Rutsiro igira gute, iza kuri kumagaje, iza kuri Gorira bayitera amaga, igira gute, birangira fazare irangiye harimo amanota 5. Ni umusozi munini kuri Rayon Sport wo kurira kugira ngo irinda ayo manota 5, ariko ni n'umusozi munini nanone wa APR nawo wo kurira. Bose nta nimwe ifite umusozi wo kumanuka muri zombi, zose no kura kugira ngo ukuremo ayo manota 5. Nibura rero biragaragara yuko Rayon Sport bayiseriye, nubwo hari ubwenseriye yatangiye kuzana ubona budafatika, itangiye ibyo tugiye kubikomereza mu gice cyacu cya kabiri cy'ikiganiro. Bo rero urumva navuga yuko APR ishobora APR oya Nura Murengo yatangiye gusinda, ntabwo ishobora. Dusoza iki gice cyacu cya mbere cy'ikiganiro, ugiye kuntondekera amakipe 5 uko ubona bizarangira muri no shampiyona. Amakipe 5
kuva ku mwanya wa mbere izatwara igikombe cya shampiyona, kuko imikino yazo yose urayikurikirana uba uri ku kibuga ntondekera ikipe eshanu, iyo ubona izatwara igikombe kugeza ku mwanya wa gatanu n'ebyiri ubona rwose zitazasimbuka kujya mu cyiciro cya kabiri. Dusoza amakipe 5 azatwara igikombe n'ubundi uretse impinduka zizabamo nk'ibisanzwe, ifite umwanya wa 4 ikaba yawutakaza ni polisi. Yo ni polisi nk'ibisanzwe, ari ku mwanya wa 4 umanuka. Oya, mpereye ku wa 5. Ku mwanya wa 5 hazaza polisi. Ku mwanya wa 4 hazaza amahindura Mukura. Ku mwanya wa 3 hazaza AS Kigali nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 2 ni APR. umwanya wa ubona AS Kigali izarangiza imbere ya polisi. AS Kigali izarangiza imbere ya polisi. AS Kigali izarangiza imbere ya polisi, bari abasaza bazikamata bakora akantu. Muribuka ko mwaka ushize ikipe ikomeye ibonye motivation, ni ikipe yatanga akazi. Honye kuntu ba Gigi abaragabuka, uretse yuko iriya penalty yabaciye intege, match ntibari bayifunze, baho kwibari bigize amashanyarazi wagira ngo imyaka bayigabanyije yabaye 15. Shabalala urabizi muri no champion kibe kimwe gitahane ntabwo agomba ntataho ko yaje ku mwanya wa 3. APR nyamukandagira abasore b'Ishyorongi rwose ni ku mwanya wa 2. Rayon Sport rero iratwara umwanya wa mbere bitewe n'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere Rayon Sport igomba kuba ya mbere, bubi na bwiza danzi ni condition sine qua non niko mu Gifaransa bavuga, igomba kuba ya mbere. Impamvu ya mbere ifite komite nshya itaragira ikikora, ariko igomba kugira ikikora, ariko igomba gukonveka. Ifite komite nshya igomba gukonveka, ikagira ikikora, ikikamata. Uno mwaka wa mbere uyinaniye ntugire ngo undi mwaka hari ikintu yakora. No kuvuga aka kanya Rayon Sport imeze nkaho iyo ifite amavuta, ifite irindazi. Kereka yibeshye irindazi rarifite, kereka yibeshye karirekura APR kaze karicapuza igasigarana amavuta mu ntoki. Ariko nkeka ko bidashoboka. Mutabona Rayon Sport yaratsinzwe ejo bundi na polisi, wenda turaza kubigarukaho. Ngo mwibeshye ko Rayon Sport cyangwa se biriya bintu Robertinho yakoze kuri ya match kugira ngo yabikora muri match muri championnat rimwe kabiri bigakunda. Wapi umuriyo ntabwo ari kuri yabimera. Rayon Sport rero impamvu ya mbere komite nshyashya, impamvu ya kabiri ifite ibyigomba kurinda. Ifite niyo ya mbere, ifite ayo mahirwe kandi igomba no kugira gute, igomba no kuyarinda. Ndakeka nicyo kintu navuga. Ikindi kandi ntibibagirwe yuko ifite icyo ntawe utabizi, ariko rero niyo kipe ifite ubusatirizi buryana. ni ukuvuga ngo iri sufi yo kwikamata bakaba ati abakinyi menya bagiye muri ino rushanwa batazi yuko bagiye gushaka igikombe, wabonaga yuko nabo wenda turabigeraho. Rayon Sport izagitwara kubw'impamvu ebyiri, ifite ubusatirizi buryana, ikinongeramo nubwo bataratwireka abo yazanye, ariko naba ngaba nabo batwiyeretse kuko twababonye nabo twari tuzi ko ntacyo bazagera ko ifiteho yahera itwara igikombe. Nimba yo ifite umwata kumaze kugira ibitego 8-9 uri gushaka 8-9, ntabwo wavuga yuko watara waje kuri equipe ifite umwataka ifite 3-2 hari ikigenda rwose. Ndumva ari cyo twavuga. APR rwose APR ni ya kabiri, Rayon Sport ni ya mbere. Ikindi kandi ubuyobozi bwa Rayon Sport bufite, urabizi ko bufite imishinga myinshi. Wabonye ko bwabonye tini namba kucyo twakwita Rayon Sport Limited. Iyo mishinga Rayon Sport idatsinda ntabwo iyo mishinga ya performing, ntabwo ya passing. Rero ubuyobozi bufite umusozi wo kugira ngo buranze imishinga iciye mu nsinzi. Urumva rero kandi barabizi, na abasaza urabonye bavuga ati twagarutse mu tuntu twacu, na abasaza babizi, na abasaza babaye muri Rayon kuva bakivuka. Sarakoze cyane Mose.